Lipaten kan ti kunakngen saan tanairwa makayat anay sangsayan ayat kinali kaguma naipaay mo pudno pakaragsakan uray awan ka malaglag ka dagiti ladawam inakakita dagiti naruay nga inangawta tungrilulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay-ayaten ka iba't patighen pudno adungdungwen ka uray payno imadayo ka pimanaw ka at di nagpakada magudas man daytoy biyag ko agumay sa katoy puso uray awan ka malaglag ka agidila dawam inak makikita dagiti naruay nga inangawta tungrilulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga'y ayaten ka iba't patighen pudno adungdungwen ka uray payno imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka iba't patighen pudno adungdungwen ka uray payno imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man daytoy biyag ko agmay sa katoy puso agnanayon nga'y ayaten ka iba't patighen pudno adungdungwen ka uray payno imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada